lamuthi ngawuthola kwenye indawo kuthiwa iseBenin. eBenin, North Africa. Yes, yabona mawufika eNigeria. Yeah. Uphuma ngathuthi. Yeah. Yizwe elincane but kunabathakathi kakhulu lapho. Lapho umuntu ukhona yonke inhlobo yabantu abalanda izinto all over the world. That is the highest eBenin, ulanda lapho izinto. Makube besinemithi manje ukuthi vele sithakatheni ukuthi umhlaba wethu wonke Africa ubuye. Sithakatheni abelungu man rather than ukuthi lobele sithakathana thina self. Yabona mfowethu lapha nganika omunye umuthi, omunye ubaba. Baba wanginika omunye umuthi, wanginika nje into encane wathi ngathi ngifika wathi wenyanga ngathi wathi hey khona izinto ongaka ikhuluma language yakho nosuku ngihamba nomuntu otolika ongakazazi ozoyifunda khona umuntu ekufuna ukuzwisa wathi ngiyezwa kuthiwa ngapha emazweni enu izinyanga zibuye zibanje inkunzi ingena abantu bezofuna imali kanti wenza into esimple imali ungabuyithatha umuntu omtshela umuntu ithi imali ayifaka emfuleni uyilanda emfuleni mina ngake ngayizwa leyo nto but angikho sure wathi makafika esigodleni umuntu mnike lo muthi le powder mnike mayesefaka imali leyazoyifaka ayivuvuzele lo muntu qala bese wena la uzothatha khona le mali ulomvula lo ufuna uqala uvuvuzele lo muthi but ngayibona ukuthi le science le maths engayi-understand ngoba ngapha ngakwenza nasenyaweni ngavuvuzela umuthi angena yabo lento sibuma ifika kwena ngathi nyoko thumathuki izofika inamathele leyo inyoka ngempela inyoka ingathi it's like ingathi okay yeah but I think angazi noma lo muntu usukusensa lo muthi wakhona it's like a magnet mawusensa into eyinsimbi okay mangithi ayibona imali yami you know someone who was paying me wayise Cape Town wathi sengiyayenza ke leyo nto afaka namafaka zashi abuya nayo mangithi ngiyabuyela kulo baba ngangiconnecta iBanoi eEthiopia sengiconnecta sengiya khona le Ethiopia sathi sifike sehla airport yaseBenin lo baba sathi sehla ngisasitshela ukuthi nanga shona washona esana laba wayiphethe ezinye izinto wayiphethe ezinye izinto ezithiphu kakhulu izinto ezinjana ngicina ukuyibona mina esibumna ngihambile mina ngihambe kakhulu lapha ngicina ukubona imithi enjalo eGhana nje lo mithi ne kakhulu eGhana ngake ngafika mina sibuku nganikwe isihlahla ngasidla ngithema ngisidla isihlahla base bethi uyabona le drum leli bila uzongena phakathi lapha uyaqhuma indlela ethu ukuqhuma ngathi ngizongena edramini akubila athi uzongena khona waya lo baba wasidla lesihlahla uqedwa wafaka isandla kanje wathi uyabo qedwa phuma hayibo akashi wathi sondela wathi testa ngokuthi ufaka umuntu oqala ngathi wenze kulutho ngangena kuyafudumala but ngiyabona ukuthi ile mithi le imithi impethu ikhona ngaphandle sibuku okwangempela ikhona imithi yangempela yabona uGhana nabo naseNigeria eNigeria khona enye indoda lapha eGhana bathi uNanapuku ya Nanapuku ukuyibona le ndoda leyana ngathi yasha ubuso kanje inamehla amancane ngathi washa ngafika kuye kanje ayi ngimgooglisha Nanapuku Nanapuku na ngifona le bheke ubududuzana esana nginethi call yakhe ngiyibona amfone ngu-silent sorry ya uNanapuku ngiqale ngokugugula uNanapuku ya Nanapuku la ungathi uyirasta I think uyirasta so uhlala ehleli kanje yabona Nanapuku ya bangathi bayamazi naba baya comment uyiprofessor Nana Kwaku Posam ya Nana Kwaku Posam Nana Kwaku ya KWAKU yeah Ponsam Ponsam now Ghanaian doctor yes Nana Kwaku Ponsam Ghanaian doctor and fetish priest yes shanga ama dreadlocks ngathi yini ushile so ebusweni ngazi yahle ke leyo nto that is why sibunge ngisho ngithi mina basasebancane bethi inyanga wona ku Instagram ukhona Ponsam yes leyo ndoda iseGhana ngaye ngafika kuyo kanje iphathe ezinye izinto
phathe izinto uyabuzwa lapho uthi unaso isibindi yabo unaso isibindi mawunyanga bani that is why ngithi mina sibu makwenzeka lezi zinto mfowethu zokuthi enye indoda ilala nenye indoda we know those things siyazazi lawo ma spirits siyawazi and siyazi ukuthi adalwa yini manje because izethwalo ezingathi zifashionable these days yayizwa leyo that is why noma uyinyanga but you must make sure that into ikhuluma neclient esikolweni awuyikhulumi ngaphandle iclient lapho ul expose ngaphandle make sure that you protect your client noma kuthiwa senixabane kanjani mina last njengoba usho sibu 3 years back bengishaya awukwazi ungibone ngena ku social media ngena ngikhuluma kanje ngithi mina ingani nina bantu benihlala nikhuluma nje ingani wena walanda into kimi njengamanje unokuthi njengamanje angiyenzi leyo nto vala umlomo wami ngithula umsindo because nana kwakuponza yeah na mesentisi sekena anone washa shema msweni ne yeah washa msweni ani akumfuna kushe controlling inawo yeah leyo ndoda ingazi kakhulu ke leyo ingazi kakhulu ke leyo ndoda leyo kakhulu then bese kuba no mina inyanga international naseZimbabwe kunezinye izinja zakhona naseZimbabwe kunezinye izinja zakhona esizaziyo ukuthi mase sifikile imithi masifika cela impande bese uyozakhela into yakho leyo into yakho ixhumane nedlozi lakini oyakhona ukuthola impande bese uzotshala imithi yakho uye uzozenzela like kunento engithi mangunika amandla sibu bese ngithi ngicela ungiphathele inhlabathi yala uhlala khona inhlabathi yala ehlala khona noma inhlabathi ethuna lakini izinto esikunika amandla zehlukene and mina mawuzothatha into kimi siqale sihlale phansi sibu ngik-interview unaso isibindi are you willing to sacrifice omunye umuntu uyoyibuza why you charge 6 million we travel for these things and the other thing for you if ukhokha imali enkulu yabo lezo khokha ngegazi awukhokha imali enkulu tshela ngizokwenzela lento umbohlanganisa 20,000 but owazi ukuthi leso sithwalo leso sizodla emndenini mntwana wakho omthandayo mfazi wakho omthandayo uma wakho omthandayo ubhuti wakho omthandayo sishaya khona la kungcono into keep imali enkulu but wazi ukuthi I want to enjoy ngifuna ukenjoy lento ingalingi ithinta igazi ayithinta igazi ayithinta lutho but I will enjoy but ungaboye enyangeni if you are not willing to sacrifice how do you sacrifice ngemali sacrifice ngemali ungafuni ukusacrifice ngomndeni wakho sacrifice ngemali that is why dala uthi mawe enyangeni inyanga ithi khokha maybe ngeenkomo noma khokha maybe ngani dala sibuka exchange wani izinto kanje inyanga efinika umuthi imali engekho ngithi ku exchange wani maybe ukhokhe ngemilimili ukhokhe ngempuphu noma ukhokhe ngeenkukhu noma ukhokhe ngeenkomo noma ukhokhe anything hence mina umuntu mayiza kimi ngithi you pay me with anything mangithenga ngicharge 30,000 what can you give me that can be 30,000 whatever it is you pay me aleyo anganandaba nemali imali ngiyisebenza ngeke ngithi ngisengihamba amazwe angaka la kwenziwe mina sibungu ngike ngaya Egypt abelungu yaphana mawufika awunikwa umuthi into abadila ngayo kakhulu oil mafutha that is why yila ngathi ngibuya khona ngenza into okuthiwa magic oil into ejiberika into eshelelayo magic oil ngawenza sengibuya eEgypt magic oil yini magic oil amafutha ami othi mawaphethe ufika wathathe icela ugeza ngawo noma ngoba uyogembula noma uya kuphi leyo nto lawo mafutha lawa akwenzela imali noma kuthiwa umntwana akasafuna ukuphuma wagqobela noma kuthiwa isilonda sipholo wagqobe isilondeni because ngabuya laphana ngabuya no5 liter then mawusebenzisa amafutha uwamixa namanye amafutha ukhanje into encane half teaspoon ufake la mafutha ufuna ukwamixa ngawo wenza izinto enza imlilo do you know ukuthi sibunga ngafika kwelinye izwe think ngapha ko Egypt ngafika ngigibela ama truck ngahamba ngagibela ibhanoyi maybe ngashintsha ibhanoyi ka2 ngawufika ngithe mangifika le ngagibela ama truck ngahamba ngehla ngagibela ithuthutu ngehla ngagibela amabhayisikili ngawufika abantu ngafika sengihamba nabo safika sihamba su8 ask me who are those people Otoliga
sure isilungu ungabo isilungu akulona ulimi olaziwa yonke indawo kuyaphela kwamanye amazwe abayazi English la sasihamba sishintsha otolika connect uyabakhokhela bonke labantu ukhumbula ukuthi uzobakhokhela iflight uzobakhokhela ukudla uzobakhokhela indawo kulalwa kuyona lo osuke naye ekhaya khona la hamba phelele khona naye afika aconnect phambili athatha abanye sithe sifika lapho ngathi ngifika mina kulo baba ngathi yabo mawungena lapha esehlathini ngathi mina ngizofuna into yemali wathi uzofuna into yemali wathi how old are you ngachaza ukuthi ngineminyaka emingaka wathi okay yini oyifunayo kahle ngithi mina ngifuna into ezothi mangiye bank ngifuna imali isuke lapha ize la wahleka lo baba lo ugogo salikazi uhlele endaweni eminyama umbona ngamehlo ngathi awekade wathi wayidonsa manje lento yakho wayidonsa eduze kanje wayidonsa uthe mayidonsa wawagcoba lamafutha wawagcoba la izandla zakhe yabona usemnyameni yabo maye wagcoba kanje sibungu angathi there is this thing engathi rubber sibungu le othi mawusemnyameni angathi yakhanya itoys lengane or irosali khona le rosali othi mawuyigqokile you understand that color yeah le othi mawuyigqokile irosali mawusemnyameni angathi it's a light yabona ma izandla zakhe zazingathi zinomlilo athi yabo this is the oil ufuna yona ukhuluma language tolika abantu abawu8 la ngathi mina yes yona into engifuna wathi ngicela niqale niyoyenza lento enifuna edrobheni kwakuwa about 2 hours wathi hambani niyozama ukugibela i-2 ama truck ni edrobheni nenze lento enifuna nibuye but la mafutha anemlimo enipower kula mafutha inkulu kakhulu azohambe nidelela inkingi hambani kodwa sayi sithe masifika siphethe isikhwama akuchithele isikhwameni kanje sakhuluma ngabiza imali thema ngithi sesinzile sinemali lesikhwama ha na sabuyela lokho kwayigogo yona lamafutha abantu base South Africa angiyi1 omunye wase Mozambique umngane wami wenyanga eMozambique angihambe naye ayisijabule nami sitholile le sibuyele lokho asinike usinika lento aduyisho ukuthi nibiza ngani ini cellphone cellular siputla iniphi ya iniphi asinike Smirnoff le container amafutha ngaka athi la mafutha awafuni ukuthi ugibele etruckini ehamba ngopetrol mele wenze show ukuthi yonke into oyigibelayo hamba ngodiesel and la mafutha yabophisa amaphoyisa anizoboshwa nizohamba nivelela inkingi kodwa nizohamba nisebenzisa nize niyofika ngitshela le ndoda ngindoda wena ngcono ungene ematrackini lezwe sikulo likude kakhulu yabo laphana ukusuka le yakhona uze eMozambique kwakuzomthatha 4 months wathi hayi uzoncela wena ndoda hamba uye South Africa uzongifakela imali because ukuhamba la endleleni kuzohamba kufuna imali fly ngizi hambe le ndoda ifike mayifika kwesikhathi ibona ukuthi imali imphelele kwamanye amabank ame ayicele ingene la aqhubeke ama roadblock ama truck ehambe yabona la hamba khona uthi wakwafika kwenye indawo wafika lo mjida kwenye indawo wafika waboshwa lesikhwama usiphethe la waboshwa uthi mayiboshwa lamafutha waphethe yazi usekuphi usese eTanzania usezoqhamukela eZimbabwe ezoqhamuka I think bazodlula eMalawi bese ezoqhamukela eZimbabwe ezongena eBeitbridge mayiboshwa lesikhwama angazi benza njani basithatha basibeka kwindawo bamkhiphe akhuluma futhi nalamafutha bamkhiphe wagula endleleni mayigula angisendele isithombe usesibhedlela kulele sibhedlela angazi wenze njani ubuchopho bakhe benzakalani but athi isikhwama ngishiye kwenye indawo kwenye hotel ukhiwe kuleli mele uyolanda lesikhwama mele khokhe imali kuyolanda lesikhwama isiphethe lamafutha ndoda ngitshela ukuthi le ndoda yeza ithe seyisendaweni okuthiwa iseHarare eZimbabwe seseHarare esibuya bona ngabe ngiyibillionaire manje wathi mayiseseHarare ehamba truck la vela la head ini apitching la shayisa nelinye head on collision
washona same time khona la esela eZimbabwe. Just imagine ngaleso sikhathi thina sesikuphi sesambe sibhuke eThoyandou duze nase Bay Bridge mawubheke Bay Bridge semhlangabezile nemoto bekumele nohlangane eborder gate phela ngithi yena uzongena Bay Bridge ayingena eBay Bridge eSouth Africa eMessina mayingena bese sihlukaniselana into yethu masihlukaniselana into yethu bese iphuma yena ongena eMozambique mayingena eMozambique na bese ngithatha yami into nami ngiyale sengiqala ke vele ngangiyoqala umsebenzi ngale ngicabanga vele ngangiyovele ngithenge iplaza ngale ngoba angiyoqala umsebenzi ngihambe ngicela ebank imali ahambe kwenzeka izinto zonke izinto zami kwenzeka ngoba ngase ngithi lamafutha it's not easy washonela mfethu khona leZimbabwe bayasitshela nako futhi siyamangala ifoni yakhe ayisangeni izinto azisangeni after 3 days ayise stress ngale Zimbabwe lo muntu uphelele ngapi bathi hayi umuntu onjalo kube ne head on bathi hayi umuntu onjalo kube ne head on collision washona isikhwama ayikuvele kwavutha yonke into kwashaya yonke into yazi mfethu ngabe ngiyibillionaire manje inkinga ngizama indlela yokubuyela le umuntu owayazi indlela nelanguage no connection bokuhamba sixhuma yonke lento uye lo shonile ingale mfethu lo muntu uhlala ehlathini logogo lo manje ngizama indlela inkinga ilanguage ngiyazi in khona kade nganqama kodwa khona ngizofika sibu ngizofika mfethu na kanjani ngizofika mina ngade nangibuye lento encane iyo lephela ngabuya ngenza o magic oil in iyo lamafutha abanye babuya bathi ufakazi bathi lamafutha asebenza in lokho nje siyasashaya episode I think after COVID 2021 or 2022 a video one of the ama video amaningi wakhona waya viral naye viral athengizekile sengerich iqiniso lithi in life asilingani asiwafuni futhi amandla alingana kunomunye ofanele abe yigel omunye abe boy omunye umuntu wena ungabona ngathi 6 million wasonawo uso rich mina mangino 6 million that is nothing to me in a sithembu mina nginabafazi aba 3 u6 million maybe i-budget yami ka 2 months futhi makuthiwa ngibudgetela nabasebenzi bami bonke u6 million is not enough for me ngenyanga so that is why ngithi umuntu angashesha khuluma athi mase ngino 6.5 million sengirich sengirai they are ngicebile sengirich. What is the most you've ever received from a client? Imali. Yeah. And lelo client ukuthi vele uke wanceda izinto zasebenza. What is the most amount of money? Or even if ungasimali the most, what is the most expensive? If ungasimali. Phela sibu into emnandi ngokhehlelezi ukuthi angilaphi eSouth Africa kuphela. I've got clients eAmerica. Ngilenga kuTrump. Lokhuluma kanti ngeSouth Africa. Kinokumbuka nje international show. Well my man. Khona lapha nginama client ami. Ezolona. Nginama client eLibya. Nginama client eAbu Dhabi, Masulumani. Nginama client khona. Nginama client eDubai. So it's very difficult lo mbuzo ukuza ukuthi what is the most because kunemali othola ukuthi ngiyithola amadaram ngathola ngaphandle mawushintsha ngala iba imali enkulu maybe lo mali we 10 million leyo mali we 15 million imali enkulu so hence ngithi vele mawuzovula isitolo noma mawuzolapha abantu abaseduze kwakho they won't support you will support abantu abakude yabo mina I'm proud of being a South African because imsebenzi yami emkhulu ngiyenzile kwamanye amazwe la South Africa the most engangayithola ungangibuza ukuthi from a politician yeah no ngibuza ukuthi from an artist angengibuza ama client wakho cha ngengikwenza okay the most imali enkulu the highest engangayithola from a client is 12 million 12 million yeah wayezobonga loyo muntu noma wayengakancedakala wayezobonga okade sesisebenzile into zakho wathatha isigubhu sika 3.2 million yeah kwadlula 3 months wabuya wazobonga wangikhethisa but you want money ufuna ngikuthengele imoto noma ufuna indlu athi mali leyo mali nayo to be honest with you akayilethanga cash yeah wangithengela something engeke disclose phamba abantu wangithengela nako proof nako sokukwakho yikho ufuna ngibhale ngobani lo ngasho ukuthi bhala ngozibani wakubhala ngalo muntu thank you
But most of the time, 1 million, 2 million clients they give me. Ngiyabona nje njengoba ngila eGoli manje, ngiyasebenza namhlanje, nakusasa the whole day I'll be working eSoweto. My clients, into emnandi ukuthi Sibungu, social media at the same time ungisizile Sibungu. Angimlapha umuntu ongazi ukuthi uzofunani kimi. Because unyanga yokuqala eyokwenza ubunyanga. Thank you very much. Ube famous ku social media. Ubunyanga bube famous. Abantu abathi nyanga enjani. Exactly. Kodwa mayese usebenza ukhosini. Seziningi manje. Usebenza ukhosini. Yeah, so dala mina babethuka futhi. Exactly. Nyanga enjani nyanga enjani ngena ko YouTube. Nyanga enjani egqoka kahle. Egqoka kahle, inuka kahle. Imoto ezinto ezidurayo. Imoto ezidurayo. Yabo iViani sangena ifikelekile. Yabo imoto yabo iWild Track izangena ifikele kimi. Yabo ngiyakhumbula ngithengelwa elinye client elaliphethe omunye umasipala kwaWater wayephethe omunye naye senkingeni ezinye ezinzima. Wabuye wangipha ngimenzele into yakhe ngamenzela ngafika ngathi Madoda ngizonenzela le ngabenzela bangithengela iT5 yabona le bus la ka VW bathi T5 ngithengela iT5 bangithengela iWild Track angithengela lezo imoto bezongibonga. So social media at times ngisho ngithi ungisizile because ukwaze ukungihlukanisela ukuthi angilapha abantu abazofuna ukudlala, mina angilapha abantu abazodlala, mina ngilapha abantu abaqinile abazi into abazoyifuna kimi. Abathi mabeza bezofuna something kimi bayazi sizofuna ukuthi and futhi hayi abantu ba social media angisadili kakhulu. Yabo umuntu mayithi ngibone ku TikTok angimfuni lo muntu ngoba uza ngoba engibonile, mina ngifuna ungiphuphe ebusuku ngiphuphe idlozi lakho ilona elingiapprove. Ungapheluze kimi ungangiphuphanga yo. And even people coming from out of the country, that is why mawufika kwami kunendawo zokulala usibuyezo, kunendawo zokulala la kulala khona ama client wami. Ngibiza ukuthi amahotela nje amancane amalodge kulala abantu basebenze basuke bahambe because umuntu mayiza kimi akayazi story sakho uzofuna